ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘእይ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ገበርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አመሳልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ኮንን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈን አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ሥሉስ እግዚአብሔር አብ ተሳለነ ምስለ መንፈስከ ርቶ ይደሉ መድኃን ነፍስናን ዝኾንካን ዘይትልወጥና ኻነ ኣብ መሰረት ጥበባትን ዓቀባ ኣልባብናን ዓይን ልብናና ዘብራህቓልና ጸልማት ሒልና ንኸሪቃብናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነቲ እንጥፋኣት ተወፈይ ነቲ ሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ክሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፍአ ነቲ ጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እውን ተበጀኻዮ ኦ ጐይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ነመስግነካ ኣሎ ሽያሃከ ካለና ሊቃነ መላእክት ብዘይ ቆረ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ኦ ጐይታ ዝኣጋእሲ ብኣኮቴትን ማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልእ ናትካ ምኽሪ ናትካ ጥበብ ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣለዉ ዝኾነ እወቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ተገልፀ ቃል ካብ ኣቕሉ ጣትያት ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቑርካን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ጐይታ ንሕና በረትካ ንውድሰካ ኣሎና ንወድሰከ እግዚኦ ወሃቢ ወት ጐይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈይሸለ ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረደሙን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ምሳቀይ መድሓን ጥምያት ዝሓልን ግፋ ዝብቀለሎም ዓርኪ ምመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሓን ማደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳን ዘኽተማት ዝኣልነት ኣምራት ዝጋና እምነት ጉባኤ መንፈስን ሃብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቁን መራ ህዝብ ጐይታ ከየዕረፍና ኩሉ ሰዓናኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጐይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም ዘበቱ ለከ ስብሃት ወኢሕዝ ለዓለመ አሜን ስብሐት ለአብ ለዘአንቀሐነ እምክቡድንዋ ደሎላ ስብሐት ለወልድ ፈወሰነ እምጽንዕ ሕማም ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘሃወፀነ እምአርያ ደሎ ለመንፈስ ቅዱስ ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ በስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ
بماريام ولادت لمننا محر أملاخ محرنا يقرب على أملاخ اقرب لنا صلتنا لمنانا عطانا تقبل لنا تقبل كادما نفس الدينا نفس باريخا ولت هيمانوت مس قدسان كاتسنبرلنا اسمع على أبونا أبراهام أبونا إسحاق أبونا يعقوب أبي يمان كاقمطلنا حزنان كلهم دما أصاننا علنا كبداق ما يموتن حزنن بخياتن دما سورلنا نحنا دما እግዚአብሔር አምላኽና ናይ ሕጂ እምበር ናይ ዳሕራይ ኣይኮንናን ናይ ሎሚ እምበር ናይ ፅባሕ ኣይኮንናን እሞ ነቲ ዝሃብካና ግዜ ንፆም ንፀሎት ንስሓ ንቁርባን ንስነ ምግባር ክንበቕዓሉ ስኻ ርድኣና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ መወዳእታ ኩልና ፀብቀልና ኣብዚ ሓላፊትን ግዝያዊትን ዓለም ኮይና እንሓስቦ ዓለማዊ ዘይኮነ ሰማያዊ እንደልዮ ምድራዊ ዘይኮነ ድማ ዘለዓለማዊ ክኸውን ንስኻ ርድኣና بناي أدينا قدس رنجل مريم أمالادنت بناي ملاختي ترادأنت بناي نبياتن هوارياتن صادقان سمايتاتن صلوت هيتفلينا كم تن هواريات زمهر كيوم أب سمايات نبرة أبونا دابلنا نتوعى كلنا ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሓና ዝበደሉና በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋ ድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይዘእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍሥሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምልና ዘለዓለሙ ተንስ ኦ ስሉስ ቅዱስ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሃከነ ኦ ስሉስ ቅዱስ ተሳሃለነ ተመላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ፍቁር ወድኺ ጸሊልና ለምንልና ኃጢአትና ክሓድገልና አብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ተንስ ተሳሃለነ ምስለ መንፈስከ ጌታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሐን ሐዋርያትካ እነዚህ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ክብሪ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዕንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣዛንኩም ብፅዓት እዮም ዘለካዮም ንኣና እውን ከማእታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ቡቕዓት ግበረና ጸልዩ በእንተ ወንጌል ቅዱስ ተሰሃላ ወርእስያ ድሉተ እስተ ሰማያት ተዘከር
መሬት ንህነንሰብሰ ከመሳይር መዋሊሆ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ እግዚኦ ከመ መርየት ነህነ ሰብእሰ ከመ ሳኢረ መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ ተዘከር እግዚኦ ከመ መሬት ንህነንሰብሰ ከመ ሳይር መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ እግዚኦ ከመ መርየት ነህነ ሰብእሰ ከመ ሳኢረ መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ ተዘከር እግዚኦ መሬት ንህነንሰብሰ ከመ ሳይር መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱስተ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘዜነ ወሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ድማ ቅርበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ከም ቃልካ ንብረና ዝንገር ቃል ንዓና እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰሚዕና ድማ ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉ እስኻ ርድኣና ናብ ሰማይ እንጥምተሉ መገድኻ እንሕዘሉ ዝጎደለና እነማልኣሉ ብንስሓ ብቁርባን ብፆም ብፀሎት ብስነ ምግባር እንነብረሉ ግበረልና
نفس الدينا نفس باريخة ولدت هايمانوتنا نفس عرفتها بلنا نحزنان كلهم دقم بيتسب كل جابير أملخنا سخاص أنا علنا كبداق ما يموتن حزن بخات نسور لنا نعنا دما مودعتا كلنا تسبق لنا بإيد ملاأخ تحلونا كبدينا قد سرنجل مريم برخات رديت كفلنا كم تنهاوريا الزمهر كايوم أب سمايات نبر أبقونا اندابلنا نسوعك لنا سمكاي قدس من قستغل تنسى فقدكم تاب سماي ونما مدري خول نعلت نقرانا لما هبلنا نعنز بدلنا بدلنا مسامح دقلنا كلنا مبرنا فتني تتولنا من قستين حيل كبرنا زلالبنا تايم آمين بناي قدوس جبريل ملاخ سلام لكم بحلينا خير نقلخي سقاخو نقلخي أدك زاهر ويكتا سراي سلام لكم سغيخا بنست برختي برخر سخون برخي أوم لتزقى زابير مساخي أوف السين دسير ياتنا خلنا نفكر وجه يسوس من تانا محرت لمن الآمين وانجيل منقس صوت القوز أوفي كوك منقس سماعات قريب علامو أمينكم تنسحو جوريس أوغويتا كوانجيل لقاس ود مزمرون هواريان زنقل قال بارخ نخبر منقستو نزال عالم كبر مسقانا نعيخون وانجيل لقاس مراف 16 كاب قصر 19 كساب 30 حدن أي حق أمشين كجن بفتان زخدان كل ما علتق أن أجاز أزحجواس هابتام سبعين برين حدا بقصل التورسة أب أفدق يوزن بروا الأزار زسمو سبعي والنبرين كابت ما عدت هابتام زود رفراف كتسقب دما هرري بالنبرين أخلاباتنا مصخا قسلو يلحسن برو اتدخامته ملاكتنا بحف أبراهام وسدو اتهابتام كأمته تقبرون أبسيول أبسقاي كوينو عينو قحن تقبله كابرحوق نا أبراهام نا الأزارون أبرق فورأيو سوي خا أو أبي أبراهام بزهال تازي الساق اللخمو رح اللي بجافات أبعو أما يتأميعو لساني كزحل اللي نا الأزار سدد اللي بلو أبراهام قنا ودين السخاس بهوتكا تدلخا كم تقبلكا الأزار دما كم مكرا خمس عقب ذكر حجقنا نسو أبزيز أنا علو نسخا دما تساقل لخا نسنا يدخل الدما وتم كابزينا بغاتكم كحلف زل اليوم انتق محلاف كي يخلو أبؤوز اللون نبانا كي ساقرس أما نغنان من قخمن عبي قدل تغير واللو بلو شعون السو أو أبي أبراهام مبارسي حمش أحوات اللون مو نساتهم نابزا سفراس قايزئا خيمصو كمسكر لهم نال أزار نبيت أبي كسدو لمنا كالخو بله أبراهام دما حق مسيان مصحفت نبيات اللوم نعاتاتهم يسمعوا بله نسخا أيكونان أبي أبراهام كموتات حدن تقدم يمزن السحو بله نسو دما حق مسيان مصحفت نبيات انت زي سمعوس كموتات حدا انت تنسأون كتو أي أمنن إيام بله كبريت النبيات حنت قال كبت ودقسي سماين مدرن كحلف قال البلا كرسد لك مزامرتو نعم من قال قدس وانجي منو يمسلك مالك تجزيو أنت وتو برمان كرا أرايكم زبك هايلك قوم لهزبك بمزرعتك هورك استسي وعيرك سوام هي وصكك نير داقم كزانس وادهان كن
نسبحك ونصر هبيك እግዚኦ أنت እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ስመመጻ ወአድኃንከነ كفل بلو يعرفوا እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይኹን እቲ ኣብዚ ዝበጽሕ ጸሎተ ፍትሓት ስርዓት ቤተ ክርስቲያንና ወዲእና ኣለና ሕጂ ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ንሕዙናን መጻናንዒ ንዓና ንዘለና ድማ ነዴና ነርክበን እምበር ከምዘይ ምንለሰን መዳለዊ ዝኾነና ቃል መጻናንዒ ክምህርና እሞ ነቦና ተዛረብ ልሳን ንዓና ድማ ሰማዕ እዝኒ ይሃበና ዘብጽሕናየ ጸሎት እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰሚዑ ተቐቢሉ ድማ ነፍሰዴና ምስ ቅዱሳኑ ዘንበር ንሕዙናን ድማ ዘጻናንዕ ንዓና ድማ መወዳእታ ኩልና ዘጸብቕ ይግበረልና ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ነዴና ብስጋ ንዝተፈላና ነዴና ወለተ ሃይማኖት ዘለዓለማዊ ዕረፍቲ ሃገረ ቅዱሳን ገነት መንግስተ ሰማያት የዋርሰልና ንኩልኹም ውሉድ ኣሕዋት ፈተውቲ ጎረባብቲ ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንዓና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞት ቅዱሳኑ ክቡር እዩ። መዝሙር ዳዊት 116 ቁጽሪ 15 ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞት ቅዱሳኑ ክቡር እዩ። ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክቡር ሞት ኣሎ። ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሕልው ሞት ኣሎ። ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቅቡል ሞት ከዓ ኣሎ። እዚ ክጽለየልና ጸንሐ ናይ ጸሎተ ሙታን ኣገልግሎት ነቶም ብስጋ ዝተፈሊና ኩሎም ብሽም ኣዴና ወለተ ሃይማኖት ኣብዚ ምድሪ ሓንቲ ደቂቕ እኳ ዝገበረ ብዘይ ሓጢኣት ናፃ ዝኾነ የብልናን እሞ ብዓይኒ ምሕረትካ ንኩሎም ሙታንና ዕረፍቲ ነፍሲ ሃበልና ዝብል ስለ ሙታን ዝጸለ ጸሎት እቲ ኻልኣይ ከዓ ስለ ሕዙናት ዝጸለ ጸሎት ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ክንሓዝን ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ነቲ ናይ ሓዘን ጉዳይ ክንሕዘሞ ካብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደበስን ምጽንናዕን ክንረክብ እቲ 80% ግን ንዓና እዩ። ምክንያቱ ዝመገሻ እዚ መገሻና ስለ ዝኾነ ከመይ ገርና ክንዳለወሉ ከም ዝግባአና ከመይ ገርና ከም ዝዳለወሉ ከም ዘለና እቲ ምርጫ ኣብ ኢድና ምዃኑ ብኣብነት ገይሩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞት ቅዱሳኑ ክቡር እዩ። እቶም ቅዱሳን ተባሂሎም ዘለው ኣብ ምድሪ ኣብዚ ምድሪ ዝኾይኖም ንእግዚአብሔር ይምስክርሉ ይእመንዎ መድሓንየይ ተበጃውየይ እዩ ብሕጋታቱን ብስርዓታቱን ክመላለስ ካብ ኩሉ ሓጢአትን ሰራሕ ሰይጣንን ክርሕቕ እያ ኢሎም ብውሳኔ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ቤተ ክርስቲያኑ ኣብ ቅድሚ ህዝቡ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ይእመኑ እዩ። በቲ ዝተኣመንዎ ጉዕዞ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ትእመን ብሕጊ እግዚአብሔር بسرعات እግዚአብሔር ይመላለስ ነይሩ ትመላለስ ነይራ ኢላ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ትእመን እግዚአብሔር ወልድ ከዓ ኣብ ቅድሚ ሰማያዊ አቦኡን ኣብ ቅድሚ ቅዱሳን መላእኽቱን ይእመን እዛ ነፍስ እዚኣ ኣብቲ ምድሪ ዝተዋህባ ግዜ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ትመላለስ ነይራ ብሕጊ እግዚአብሔር ትመላለስ ነይራ ኢሉ ይእመን እግዚአብሔር ወልድ ኣብ ቅድሚ ሰማያዊ አቦኡን ኣብ ቅድሚ ቅዱሳን መላእኽቱን ይእመን ንመን ነቶም ኣብዚ መሬት እዚ
أبزع عماسن حتى إن ولدو سلسمو زتأمنوي سلقالاتو إجزابير زتمسجنا يخون أرستنا أبكر من إجزابير متقدسانو كبور إيوي مزمور داويد ميتن عسر شديشن قطري عسر توحمشن أبز مود أتا زنببلنا سالساي ونجيل أبونا أبيكش ولدة تنساي ونجيل لوكاس معرف عسر توشديشة قطري عسر تشعته كساب سلاسان حدن يمان بيبوملنا معرفن قطرن ونجيلن زنبب تمليسنا أبغزا مسكدنا اتملختي لومين عينتين نيرو بخمي ترديني بخمي كنبرلو علنا لنا كنستنتنو مئنتي إيو أيح كدانن كبر بفتان زخدن كل معلتها ناقايس أزحقوس هفتام سبعي نبري الأزار السمود خاون بقسلي توريستو أب دقيو وديو نبري كابتي خاب معدي يهتهفتام زود غرفراف دما كسأقب هرري بالنبري أخلابات الناموسها قسلو يلحسو نبرو كنا دما اتدخا موته ملأختها نافحق فأبراهام وسدوي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቲ ድኻ ሞተ መላእኽትኻ ናብ ሕቁፊ አብርሃም ወሰድዎ ኣብ ሕቁፊ አብርሃም ኣቐመጥዎ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ብዙሓት ካብ ምብራቕን ካብ ምስራቅን ካብ ሰሜንን ካብ ደቡብን ክመጽዮመ ኣብ መንግስተ ሰማያት ከዓ ኣብ ሕቁፊ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ክቕመጥዮም ደቀ መንግስቲ ግን ካብዚ ወፃኢ እዮም ኢሉ ከቢድ ዝኾነ መጠንቀቕታ ኣቐሚጡልና ኣሎ እዩ እቲ ድኻ ሞተ መላእኽትኻ ናብ ሕቁፊ አብርሃም ወሰድዎ ስለምንታይ ታሪክ ናይ ሰባት ታሪክ ዝተፈላለየ ሞታት ይንገረና ኣሎ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጽሪ 7 ነቶም ቃል እግዚአብሔር ዝነገርኩም መራሕትኩም ዘክርዎም ከመይሎን ከም ዝነበሩ ከመይሎን ከም ዝሞቱ ርኢኹም ኣሰር እምነቶም ሰዓቡ እዩ እቲ ሃብታም ከዓ ሞተ ተቀብረውን እቲ አልዓዛር ኣብ ሕቁፊ አብርሃም እቲ ሃብታም ግን ሞተ ተቀብረ ኣብ ሲኦል ኣብ ስቃይ ኮይኑ ዓይንቆ ሓቢሉና አብርሃም ኣብ ርሑቅ አልዓዛር እውን ኣብ ሕቁፉ ረአዮ ፀዊዑ ከዓ ወኣቦይ አብርሃም በዚ ሃልሃልታ እዚ ስቀለኹሞ መሓረኒ ኣንፈ ኣጻብዑ ኣብ ማይ ጠሚዑ ልሳነይ ከዝሕለለይ ንአልዓዛር ስደደለይ በሎይ አብርሃም ገና ወደይ ንስኻስ ብሂወትካ ከለኻ ተድላኻ ከም ተቀበልካ አልዓዛር ድማ ከምኡ መከራ ከም ዝፀገበ ዘክር ሕጂ ግና ንሱ ኣብዚ ፀናናዕ ንስኻ ድማ ትስቀይ ምስናይ ዝኩሉ ድማ እቶም ካብዚ ናባኻትኩም ዝሓልፉ ዝደልዩ እቶም ካብዚ ናባኻትኩም ክሓልፉ ዝደልዩ ምእንቲ ከይክእሉ ኣብኡ ዘለውን ናባና ከይሳገሩስ ኣብ መንጎና ናብ መንጎኹምን ዓብይ ጋብ ተገይርዎ ኣሎ ሽዑ ንስዎ ኣቦይ እምበኣርሲ 5 ኣሕዋት ኣለውን እሞ ንሳቶም እውን ናብዚ ስፍራ እዚ ከይመፁ ክምስክረሎም ንአልዓዛር ናብ ቤት ኣቦይ ክትሰዶ እልምነካ ኣለኹ በሎ አብርሃም ድማ ሙሴን ነቢያትን ኣለዎም ንዓታቶም ይስምዑ በሎ ንሱ ከዓ ኣይኮነን ኣቦይ አብርሃም ካብ ሙታት ሓደ እንተኸዶምሲ ክንስሑ እዮም በለ ንሱ ድማ ሙሴን ነቢያትን እንደዘይሰምዑስ ካብ ሙታት ሓደ እንተተንስአውን ኣይከኣምንን እዮም በሎይ እግዚአብሔር ዘስተውዕል እምሮ ይሃበና ስለዚ ናይ አልዓዛር ሞት ክቡር ሞት ክኸውን ከሎ ናይቲ ሃብታም ሞት ከዓ ናብ ስቃይ ናብ ጉድጓድ ናብ ሲኦል ከም ዝተደርበየ እቲ ቃል ዝነግረና ዘሎ ስለምንታይ ኣብዚ መሬት ዝኸሎ ስለ ህይወቱ ኣብዚ መሬት ዝኸሎ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ስለ ዘይተኣመነ ነቲ ኣብ መስቀል ዝወዓለ ደም ድሕነት ስለ ዘይተቀበለ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ስለ ዘይተመላለሰ እዩ ስለዚ እቶም ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ዝመላለሱ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዓብይ ተስፋ ተዋሂብዎም እዩ ነቦና አብርሃም ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ቁጽሪ 15 ክብሎ ከሎ ንስኻ ገና
بسلام نابو بوتاتك كيديخا بصبوق ارغان دما كتقبر يخاي نتوم ابز مدرزز تمالالسو ابونا ابراهام مستتصوعن እግዚአብሔር ከገልግል ናበይ ከይም ትኸይድ ከይፈለጠ ንእግዚአብሔር ስለዝሰዓቦ ንእግዚአብሔር ስለዝተኣመኖ እግዚአብሔር ተስፋ ክህቦ ከሎ ንስኻ ግና ብሰላም ናብ ቦታትካ ክትከይድ ኢኻ ብፅቡቕ እርጋን ድማ ክትቅበር ኢኻ ኣብዚ መሬት እዚ ብሓጎስ ኣብዚ መሬት እዚ ብፀጋ ኣብዚ መሬት እዚ ብበረኸት ናብቲ ዝመፅእ ከዓ ብዘለኣለማዊ ሂወት ክትሰጉሮ ኢኻ እዚ ተስፋ እዚ ተዋሂብዎ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ናይ ኣቦና ኣብርሃም ታሪክ ኣብ ዘፍጥረት 25 ቁፅሪ 8 ኣብርሃም ድማ ፅቡቕ እርጋን ኣሪጉ ዕድመ ፀጊቡ ትንፋሱ ወፀት ናብ ህዝቡ ከዓ ተኣከበ ናብ ህዝቡ ከዓ ተኣርነበ ናብቶም ናይ እግዚአብሔር ዘለው ቶም ዕውታት ዝነብርዎ ቅዱስ ቦታ ናይ ዘለዓለም ሂወት ሞተ ተቀብረ ክብሎ ፀኒሑ ነዚ ሃብታም ንልኣዛር ግን ናብ ህዝቡ ተኣርነበ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ነቶም ኣብ መከራ ናብ ፈተናን ዝተኣመንዎ ነቲ መከራ ሰጊሮም ዝተዓወቱ እዚ ክብሪ እዚ ይፅበዮም ኣሎ ኣብ ታሪክ ኣቦና ኢዮብ ببزح مكران ببزح ጭንቅን እኳ እንተሓለፈ ኣብ 42 ቁፅሪ 16 ድሕርዚ ድማ ኢዮብ 140 ዓመት ፀኒሑ ደቅን ደቅን ከዓ 4 ወለዶ ረኣየ ድሕርዚ ኢዮብ ሸምጊሉ ዕድመ ፀጊቡ ሞተ ድሕሪ እቲ መከራ ድሕሪ እቲ ፀገም ን140 ዓመት ፀኒሑ ደቅን ደቅን ክሳብ 4 ወለዶ ሪኡ ዕድመ ፀጊቡ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ነዚ መሬት እዚ ነዚ ዓለም ዝሓዲግዎ ነቲ ዝመፅእ ዓለም ከዓ بحاجوس كم فعل إخبار وريسوي سلازي زي أبز مريض زي عدمس أجيبكا دكها ريخا ناي سجان ناي نفسين سرح فسيمكا مخاد ناي موجس ناي كردشان موجس كون كله كمون نزع علم زي كنت أروح خيال علولو بأملاخ زمن طلو سبات ونا اللوي عبد تنبيت إسياس معرف حمسان شوعتن قصر حدن كلتن صادق يموتمو زحسب يلبون فتوم فرحت إخبار كا يمن طلمو اتصادق خاب إكي كم تأرنبه زستنترن يلبون ناب سلامي آتو فتوم بقنعنا تمالالسو أمدك أسيهم يعرفون سلزا عبهلنا آتو خصو عريفهم ويزورو خصو عريفن إذ بهالنبر ميتهم أي بهالني أبتي ناي ورازو تازدراربا عريفهم بهال مخنياتو قال إخبار فتوم بقنعنا تمالالسو أمدك أسيهم يعرفون إذا عرفت زي إذا موت زي نابنا يزل على ما هو زي الساقاقيري أبنت كنقرنا خلو بزعبا أبيل بمن إسيو خلو خي ولا دخي زمده بحدقا زتقتل بحاوز زتقتل السبي جن أبيل موت هيكونن أبيل بسقا يمويتنبر أبيل موت هيكونن جن أخساب حجي نعين نعهاتكم من كساب ولدون زل العالم كزاربيو عمز طفقات مخانو كم فقاد إخبار زمالالسو مكران تسقبو مكان يزل عالم هيوت زورسو مخانو أبيل يزاربالوي أب إبراويان معرف 11 قصر 4 أبيل كام مسوات قائل زبلس مسواتي نأملاخ بإمنة أغربة أملاخ بناي مبؤوخ مسكر اللو خلو صادق مخانو بؤو تمسكر اللو بموت خلوها بقى أغيرو يزاربالوي سلقالاتو إخبار استمسكنا يخون سلازي اتن نفس وكفنا استوهب ملختي عبد وانجيل ماتيوس معرف 10 كلتن 33 سلازي عب قدم سب نتأمنن كله أنا خا عب قدم السماء أبويك أمني عب قدم سب نزخ حدا ندما أنا عب قدمي السماء زل أبوي كفحدة قدس بيت خريستياننا تأمن عبد السعاد زي تأمن كم مسألة كبور موت قدوس موت حلو موت كهم كله بيت كريستيان تأمن أدينا ويزرو ولد هايمانوت بحق إخبار ملالسانيرن بيت كريستيانين ملالسانيرن بنسحاي ملالسانيرن بقدس قربان ملالسانيرن نحنا إذن فلت نحنا إذن مسكر أتي سب زيريو
سب زي فلتقن نعها أركبنا يلا نايلا بتخريستيان تمسكري سلازي كمزز مسألة فنواك هون كله بتخريستيان تحقوس دس يلوها تمسكري كمزن ده زي كوينو بتخريستيان أي نقبرنا أي نقبلنا أي تبلن اتزوها مسكرنات جن اتمزحف جن أي كيرني سلازي بتخريستيان تمسكر سلامنتاي عدينا بهوتن كلها سلازي تأمنو بنسحاب قدس قربان عبيت እግዚአብሔር سلازي تمالالسا بيت كريستيان تمسكر نسن مستأمنا بيت كريستيان تأمن بيت كريستيان مستأمنا እግዚአብሔር ولد أبقرمي እግዚአብሔር أبو أبقرمي قدسان ملاخته يأمني نزم إمان زيكن إمن يا بيت كريستيان لومي أتبيقا تزخاخرناي عند زي تأمناه بتبجاونته بسقلته بتنسايو بعرقته بداقم مساعته عند زي تأمنا أسر مسكالو عند زي سعبنا بحقاقاتو عند زي تمالاليشنا خنتاي مسن تاي سعبين كنفلت أمو موسانو خطعمنا منتي أب ماركوش شمونتن سلاسان شمونتن سلزي أبزي زماون حتى إن ولدوزي بقالين بأين زحفره ودسب كأب جرما بو مسكودسان ملاخته خمس خلو بو كحفري كابز حفرت زيك زافير سورنا سلازي قدس بيت كريستيان أونجيل لوقاس معرف 10 سلاسان حمشن حقاقهم عتق مبرهتهم بروه يكون ويتقوم كمس خلو كحكح كبل كله بو زخفتلو بارت مسلو توم ويتقوم كحكح كبل كله بو زخفتلو باروت بستانيم فرق معالتو وي فرق ليتي نقوه وي مشت أبكالاي وي أبسالساي حلواني ليتي بحسان النت وي بشمقلنا بحمام وي بحدقة أبرخا وي أبقزا أبيناي ساعات نقزين كم زمت ساعت فلتوني خممو كل قزي زتدالوهم كنوي سلازي موتنا مت قدسان موتنا كبر موتنا حلو موت من تخون كل قزي زتدالوهم كنوي إذا نا إخزابير وسانيو ناي كله إنشورانس خهلونا خيليو ناي نبرتنا ناي مكينانا ناي جزانا ناي كله نبرتنا ناي هوتنا إنشورانس جن مس أملاخ متباق بحقتاتو من مللاس تراي دحر دقيقون دحر ساعات دحر معالتي أبيناي كم نسواع سلازين فلت ناي دينا حلو موت منبارو بيت كريستيان بيت زراعتون السماعتون تمسكر الله سلازي كل جزء بيت كريستيان كم زعينت مسكر كهلوات دلي زد لهايو تراي زي كونس كال بزح سلازقاتم جن نمجمر يا جزي حويو حبتيو مساي نيريلوم والحنت معالت بيت كريستيان زي مسيوم زي فلتو بأبري مسيو ريساي مسيو كم كون جن እግዚአብሔር አይደልን نتصبح نقدفو علم زي كونس نتصبح نخود علم تدانينا له نصلح موتنا بقدم እግዚአብሔር كبر كون موتنا بقدم እግዚአብሔር حلو كون موتنا بقدم እግዚአብሔር نامناي زلعلم هيوت زساغاغر من تخون حقاقهم عتق مبرهتهم بروح يكون يبلنا له እግዚአብሔር مو حقاقنا عتق مبرهتنا بروح كنا تدالينا نزمغشا زيكن صبيو نا እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይሆነልና بموت سغان استفلينا دينا وزرا ሃይማኖት ታብተራው ገነት ታብተነጽ ፈዕረፍ ዘላለማው ህይወት ያርፈልና نولد ولد نحوات نحات نقربابتي نفتوتي دبسا قدسان يدبسكم مجشا علنا مجشانا رحوقي ومجشانا هندبتاويو نز مجشا زيك ندالو لها እግዚአብሔር ዘስተውዕል امر يهبنا صنيلكم ስለሰማዕኩም ንገብሩ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኩም ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን الرأي أبونا أبي مرجتا قال هوت يسمع لنا نحن دما سمعنا كم قالوا كنبر እግዚአብሔር ይርዳና መገሻ አለናም ክብለና ጸኒሐም አበናሞ ሓደ ግዜ እስኻት ገሾ ሰብ ዘይገሾ ሰብ ዝገሾው ንስኻ ዘይትገሾ ኩሉ ይኽእልዩ መገሻ ሞት ግና ንኹልያ ንሃብታማይ ትብል ندخاي تبل
نعبي تبل ننشتي أي تبل نبعل سلطان أي تبل نجزء أي تبل مجشة كله يامو كم تغن مهارو بس أنا حنا دما مجشانا ختصبق زيا بهرنا تيلو قبلنا نزحجي مدراوي من بارنا مدراو قعزنا من بارنان قعزنان مسكر الساس خون نخلنا يحجزنا زنا دينا مونت أمتن تاي حجن كيدنا اللوا ولا حنتي بذا صندوق زي عند حركة فتنايا تامك عربيتن حنت صعدا خدان ترحمبر قيار يبلا قلا يبلا يا قويتا خزاربنا خلو وانجيل ماتيوس مراف 16 قطر 16 انت إلنا سبسب زل على مربيحو نفس انت تفاسي انت يتقم له إلو نزع علم جزيء خايا نزع علم تقاس أصير كايا إذا علم سجيد هلكا إذا علم من كما خا إلى هكا نتمن كم جزيء أبيهر تزي فليت كاجنا كله أما قبرونا يبص حنين أما سبزل علم ربيحو نفس انت تفاسي انت يتقمه أما عند ربحنا عند هابتنا انت رأينا نفس مدحان إيو أما زي توهيب النازل لعدمه كم زي عدينا كحلفا مخانن جاشت مخانن أبز علم زي أنا باريت كم زي كنا نزع علم زي أقديفن ناب أملاك خداخم مخانات تردي أون بنسحا بقربان بصلاة زنبراد نبرا نحنا دما ذهبنا عدمك زي أبيهر بصلاة بنسحا نبرا له زي أبيهر يردعنا مخنياتو قال أملاخنا أي حصوني سجايز بالعدم يستي ولا كنت موته متى حريت معلت انت قبره كتون سئ سجون دم نخفل له نجار الله ديو يبلنان نخفل له أمنة رحيو حتياتنياتات مخاننا مؤمن بسجون دم دما حتياتنا تدمسيسو قص أملاخنا كم نرئي أبي يمان أملاخ دما خم نبريمو بخمس خم نبر جابير يردعنا حجي سدرابية تاريخي وتخن حدا ملأختي يخن نباخم كن قدفو بدحري دما نتريف النازل لو قعزو ناب حمد آدم نبلباس كن كيد زيابير سقاب حج مسانا زلو ترى فدما يحجزنا نباخم قدف له بعد ترى أرجع نسو
reason for memories, expressing our love and gratitude. Here we are, Son, where should I say, our Son, thank you for that, our Son. Wala kwa mereka menerima untuk bersama Tuhan mengenai caranya. Menurut kita yang ada itu dalam awal kita harus karena itu jadi yang hari ini bisa mengisto nanti kita sudah terlalu berharap kita Polis bertentang dari bahagian berjaga dari bahagian berharus berniaga. Nama Tuhan salah sedangkan almas wajib kemudian bukan ini fokus terkurang ini dia. Nampaknya dalam berdoa pertama nampaknya Robert, Joel, Orion, Amani, Hanif. Nama Tuhan Tuhan dengan sesuatu yang berharga. Dan kalian berarti apa semua itu berharga dan kalau betul. Padahal itu harus diusahakan. Sebenarnya seperti my learning, kamu ada di akhirat. Nama Tuhan, Ali adalah seorang berserta di tanah lain, seperti ini. Nah, ada berarti amin. I was trying to cry, and that was cry. Knowing that my brothers, who I call one of them, who I call my one she will know Jesus Christ. But you must really think of something for me. She is my life. Still, because of what the God here persecuted me, who guided me, led me, who brought me to the Lord Jesus Christ, my Savior, my Redeemer, my Healer, my Protector, my Provider. She got away. She was my life. Whatever she is, whatever she in front of the world, I always call her. Every day for her. Making sure that I call her even lunchtime or evening so that she knows the time when I call.
Friday, May 7th, I asked my husband, do you have her number? But he understood what I meant. I don't have the number, but I do have Lord Jesus Christ, who talked to her for me. Every morning when I wake up, I said, good morning, Lord. How is my son doing? Knowing that she is in, I'm very sure, 100%. So, the first thing that she's looking from up down. So she installed the basic principle of life. Love your Lord, love your neighbor, love your brother or sister. And she told me, if you got nothing to say about nobody, good. Don't say anything at all. You got to say good things. Say it all. Love. But if you got nothing to do, just don't say it. She's a strong woman. She told me the word of education. If you want in life to go ahead to do well, education, along with my sisters. They're all my backbone. And mother is the best, what they say. Mother knows all. Our mother still knows all. And she is the best of all. I miss her every day. But knowing also at the same time, she is the Lord. On the right hand of the throne, knowing that she's done all the things that he wanted her to do. Looking for the poor, looking for the needy, looking for everything that he represents. Yes, she has done it. She So it's for me now. To be the same if it was my son Mario and another son, Emmanuel, back home, Chicago. Yes, it was a big disappointment. And also the same time, it was very selfish for me to see her washing the last days of her life. And the Lord knows that He doesn't want to suffer because she served Him very well, beyond anybody I can think of. She's a strong woman, always for her peace, always for us, about anything. Whatever we have, she's always there with us. She never left us, she never sees us. She's a strong woman, my mother. Right. So, what I say to you, those who remember mother's lives, or mother's lives. Nothing can stop her from doing what she intended to do, as long as that please the Lord. That's what matters. Every day, that's all I remember. She served me well. And I'm sure now, she's on the right front of this kingdom. I can assure you that. But of course, I miss her. I can call her. I was connected to my prayers. But all matters. From you. Thank you for coming. Thank you for being with us. And thank you all. And make the road, make your way to
bless you all as you go in your everyday life. Always pray you. Thank you for the life of the Lord. Thank you. Kindness, flat, grace, selfless. But most of all, to accept them. Worse than that, anybody that knows her, those are the first things that comes to mind. But above all, she was an extraordinary, loving, considerate woman. The Sunday was the conscious of her family. Her smile brought so much joy and love, peace, and serenity. Her smile is so bright, always support, never doubt. Always encourage, never despair. Always. But it was God-fearing, humble, and considerate, devoted mother, grandmother, friend, aunt. For those who know her. It's difficult to say, to know how to go without her. Her presence brought so much joy into our life. But I think the first step that might honor her is to live by the example that she set for us. To tell us to love unconditionally, to support each other without expectation, to support each other without, to care for others for ourselves. If we need and live those lessons and pass them towards each other, to find trust and a life to be passed on to us and our children. A life well lived is often defined by how much goodness the person bestowed on others. By this, I can define finally live a wonderful, beautiful, peaceful life. Having her had so much lesson, it hurts so much to know that she's no longer with us. But knowing that she's rested with the Lord and His comfort in keeping her alive in our heart is the precious thing that she has done. So always be with us forever. Of us, to us, one day, and all family. May God be with you. And may she rest in this right hand. Amen. Thank you. Wizard Fan Reform, Pastor One, Pastor Reform Person, agar dia wizard sehari kedua, soal bayan dengan saat ini pun salah satu sadar sejahtera kewajiban. Dan dia benar-benar sepakat, hati benar-benar bersamaria, harus merata akhirat. Dan ini hewan sepakat, musnah saya aku terletak tidak akhirat. Kedudukan, emas, tradisi kebiasaan budaya. Kemudian apa hasil kerajaan, program,
Yoel, Orien, Amanil, Rian. After Muzur Al-Qaeda Kabaraka, the Barik ada terjadi. Wizaro Hikmatan, Iwatan Setekan Setekan Barat, dan Amerika Defense Application sebanyak Sokatan, Amatan Ratnasian. Iwatan Setekan Borfea, Fakal ada, Abban Hakul yang Miran. Wizaro Tufan, berhad sekarang kata alam pada Sokatan Muslim. Tidak شحن حصان عدد من تنبات الفرينانا ويزود الفار تشوتي فجأة سلام عليكم تحمتي فرح بياجر فتاوي وتسلم بيانيلا هذا من ومن ذلكم بيتسلم فتوصل كمون بتحسين الذي علم حناكم أمانة بسكاننا الأرض السلام عليكم وأكسر a great biography of Huzur Al-Qadir. Huzur Al-Qadir was born to her father, Mr. William Budertu, and her mother, Mrs. Sahai of November 1939 in Sadat, Israel. In Shirif, school age, she attended Central School in Al-Mar. Huzur Al-Qadir was married to her late husband, Mr. Budertu. She survived by her 3 children, Almaz, Shwanish, and Mulketa Zalaka, and 4 grandchildren, Almaz, and 4 grandchildren. Almaz is married to Dr. Mahatma and have 2 children, Robert and Joel Selassie. Mulketa is married to Betty Ayala and have 2 children, Orion and Emmanuel Zalaka. She is also survived by her sister, Miss Arakash Kamaria, who resides in Rome, Italy. Wizaro Al-Qadir came to the United States in 1987 to continue dedicating her life to her beloved children. She was proud and grateful to witness the success of all her children and see her grandchildren grow up to be fine young men whom she helped raise. She was a wonderful grandmother, none of them. They have abundant memories to last them lifetimes. Wizaro Al-Qadir was a wonderful, loving, peaceful person who got along with everyone and a very straightforward, church-loving woman. She enjoyed talking to her grandchildren, reading her Bible, and walking 4 miles every day. Wizaro Al-Qadir passed away peacefully after a short illness on May 7, 2021. We thank our extended family, friends, the clergy, and members of the Hadavan Church for all their support and love during this difficult time. May she rest in peace, and may God receive her soul in heaven. She will always be in our hearts, a loving family. And I will read a very great verse from the Bible, Psalm 48, number 14. For this God is our God, forever and ever. He will be our guide, even to the end. More than a single husband, son, the permukaan itu kata turun namun sebelum sesuai dengan kita pada saat semesti kita mengalami sudah those who perform worship accompanies please put this in your car, like your life, household, and then most of like red light or this sort of people that make sure you see right and left. Just proceed. Sebelum sebenarnya masyarakat pemasaran rumah dekat-dekat masyarakat hari bulan mama ada berapa hari bahagian jalan sabujang tahakum kita perjalanan rumah jalan salam absyau dan Abdul Arfamu datang sudah selalu bersama jalan pun sudah semua nak bersama
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ እግዚአብሔር አምላክና መጀመሪያ ለተጠምቃና ክብር ምስጋና ይሁን። ለፀሐይ የጸሎት ሁሉ እግዚአብሔር አምላክና ስራ ሰምራ ተጠምቃ ለገና ለዋያ ወደ ሃይማኖት አይነሳት ታበና ሰላም ወና አብርሃም አቡነ ይስሐቅ አቡነ ያዕቆብ ተረላ ከንቃልጋ ወስጋራ ሰደረውታን ጋይ በላለ መሰጠን ሳይነብሩ አሁን ሰው ነበር ያባማ ከንቃልጋ ሰላም ተረላ የቃል የቀጠቀን ሁሉ ስዳሬ ማስታጻና አላ አዳማይ ወደ ሐዘን ለመጣጥ ማስረና አናልና ምክር ከመሃላቸው ነበር ወጃና ማስፈር ማስፈርዳና ነገና ስለማያ ማማላትና ነራው ወዳና ነቢያትና ወዳጆች ታጣን ዘማይቀር ተበላይና ሰዓት ምሳና ተጣመነ ሲነካ ረፈይወት ማስላም ከመሐመድ መቆለካ አብሰማን ለቆነ አይከተል ስራትና አካባቢ በአብሰማይ